nga sngungu yaw blay hagane kapor ubalaay nga yagane kalat kabakraw bangan yo banyeng hagane gajaka happy kumupay lang jong blay bat bangiyo iru yakabor bat yakaburam jong u habang idon hagane gajaka Reverend Moderator ngadaay kublay kerpang yupi hagane gajan met nakabenta kini kikintin kibas ngawi kiba pi pilaay nga bat agaju kaporu kidai kikintin kiba watla kalong shikintin argentin kiba ay mensiemru ya kajing em jonga Pila yatu ro hakmat kat uneu pait lang jong blay. Ngadai uai bat nang nuwan. Bat baro ru ngiyatim. Sianupat ngin saya lek. Para mengay beg. Kat bangadang syong hagane gajaka. Ngatarai pibun balaya pej bahaya nga. Pin ya ileng ba ngaling siya kajing mut kajing perkat mday ba ngaling bangan keren ya kaktian kajong ublay ya kane kajan mit kajing ling jonga kalong yakine ki artli ki bat kine artli ki bat kapapen ling yang kawai kabat kabakabalang kalawan ay kadai pastor bat kawai kadai unong keren ngamnut banlaw ya kano ngamnut ladanga deng daw nong keren ngandu ya kam pastor ladanga deng yung pastor ngamyo ya kanam nong keren deh te kabumut ka peling te namar bagasting ngadeng lang boro ar mata tenga